Ngucanio cia Coldbiro cia mwaka uyu ni cithite na mbere gukorwo cikinyita thinga kuria gukinyagia riu cianjiririe gukorwo cikiguciriria andu aikiro citiganite guku bururi-ini. Thutha wa wetereri munene muthenya wa umuthi, athaki a kirabu kia Opitos ni mumona kanya ga gukorwo makinorwo ni makocha aria me guku bururi-ini kuma rigi ya Spanish Santander kana La Liga. Muthenya umwe mbere ya ngucanio yao na timu ya Umeme thiini wa kero kia Umeme mwena wa Ziwani. Kanoute! Ngucanio ya muthenya wa ruciu ni iguciriirie muthaki wa tene wa timu ya Olympic Lyon kuma Fraja, timu ya West Ham na Tottenham kuma bururi wa Ngeretha, o na timu ya Sevilla kuria muthaki Fredrick Kanoute akorirwo akihota gikombe kia Europa Liga maita meri, na niwe muthaki mwega guko gitaru kia Afrika mwaka wa 2007 na ari timu iria yakorirwo githaka ya Mali magithaka na timu ya Harambee Stars gikombe kia AFCON mwaka wa 2004 bururi wa Tunisia. También para mi fundación. Timu ya Opitos igakorwo igitongorio ni muthaki Humphrey Ochieng Mieno, Osborne Mande, Eli Asieche. Eugene Asike gatagati ga athaki aingi kuria muthaki wa kirabu kiu ataririe meharirie na merigirira mao ma ngucanio ya muthenya wa ruciu. Thing at stake kesho venye umesema ni derby, itakuwa very tight match, but I think watoto wamejipanga mentally na physically pia tuko fiti, tunangoja tu game kesho to win. Hopefully tuna pray for win. Munene wa timu ya Umeme magakorwo magitongorio ni athaki Mike Odoro na Mohamed Kilume kana Soko. Odoma na goalkeeper wa timu ya Kariobangi Sharks niwe Mboya hamwe na athaki eri kuma bururi wa Georgia aria niyo Alwin Misiko na John Masharia. Tu moral. Kesho unajua ni Mastin pia ni derby, ni watu tumegrow pamoja. Na pia kuna ma role model wetu hapo kaki na am. Vitu kama hizo tu. Kesho naye tutashinda. Hadi ni Umeme TV ya kwa kijana. Gusa gatho wanyu tu.